Good evening. Northeast window bu thawai tana yengbiri ba khwai punamakpu ahan mamaktada Keisham Yaiphaba ikoknona khurumjari amadi thagatjari. Northeast window na puthokchaba thoram Northeast dialogue hairiba dialogue asi lamdam asida thokliba maruoiba thawda wathoksing kupna khananaina bagi thoram amani. So welcome to Northeast dialogue where issues speak louder than the words. Tonight our topic on Northeast dialogue is LOK SABHA election no KUKI candidate. Handak lakatoriba Taranipan Suba LOK SABHA election da KUKI candidates amata tholok tari ngasi phawba hayeng mirep thajan bagi aroi banu michu hayeng ni hayeng phawba da tholakadra tholo itra haibadu hauji khoi miyamna yam chauna hangriba wafam ni maru in khoi beli da leriba khoi miyam hai tare adubu makhoi gi ITLF na thokiba chi gi maron amada di makhoi handak lakadori ba outer parliamentary constitution gi khoi gi MP election sida makhoi gi KUKI jo community dagi mi amata tholoroi hagiba leire Swagi matang sida masigi khanana nyana bagina makta koigi studio da lengsin bidun lebire ahan bamakta da ikai khubna jari ba oja Potsangbam Sonamani socio political commentator oja bu ahan bamakta da taram nokjari amasung thagatjari anisuba panelist na koigi MPP gi spokesperson oibiri ba oja Khoirom Romason oja Romason buju ikai khubna jago loinana koigi thagatjari amasung taram nokjari Om suba panelist na koi ngasigi habi na bagi damakta MPCC gi spokesperson oibiri ba kai khom najari ba oja S Manaoton busu taram nokjari amasung thagatjari ai ngasigi ahan ba question je wahang je ai oja Sonamani di hojarage oja na jumayam dagi phagi senior oirabani na oja phagi topic ase no KUKI candidate haibani phagi handak lakatori ba tarani pan suba election asida KUKI candidate amata tholoktaba Mirep je pisan bagi di numit ama budi leri hayeng pau leri hayeng pisalakpa pisalakpai pisalaktabe jab sabadi khangdri adu huji wari ba phibam sida di KUKI gi site gi candidate amata laktri mi amata laktri soi matang sida ojagi eba mota masi kari maram gi thadok tari bino masi hoyi makoina khanbada hoyi maitai gi voter masingje yamna yami aduna handaki tangdu leitadriba handak community ani gi nungsinataba phibam sida hairiba mitai community sina makoi da bot amta piraroi aduna makoi kabagi cha so sunglei leroi khanbagi oigadoribra natraga topa kari pangbai oibe ojagi hama mot phongdopyo ahamadai asumgi newtv bu aina thagchari adombusu anchor khoi Yaiphaba aina thagchari gi marupani congress ki amadi MPP gi ani busena aina thagchari mayam tabiri be malin ne province ne kok nanjeri chin KUKI jo makoi gi policy program haibasi mayamna amaromda yamna phajana khandaraga chatpa ngaktani makoi tori punamagase moine tori base to kill two birds by one stone haibado nung namane uchek ani hat ke hana toba ge plan namane tori base Masi mokoi policy program si muchi jam na tangdule tan khanar koi gumba haphazard oina hetang ngasi si tor si hayeng si ta hairu sai je akoi jat mangni pat sadi kane BJP ne jam pam londa da haji ta hairu nupi sapat nungal he ta thangdo ge ta kene tor ga koi gi dil hong bi he kan to bese nei nupi ne nungal pro pag jat mangni pat sadi kane yam paj londa BJP di yauri BJP ne tambajai mase moi ngang ji tam adugi bhap ta moi taude mo di very long term policy Manipur dengasi attack tori be particularly community amada Manipur the meti they can attack tori but this is not one day's program or 1 year program this is a very long time so many decades they have taken from all over the world Manipur ka mancha toxic since it is very soft state and sober people very weak people adun mokoi dil lam leito mini na country leito mini na Manipur se mo capture tor ka to budandi matang singa vote lepa se moi karo have se moi kangi adu Bharat Sarkar the money signal ama se pinning till you concede our demand haiba kone talib demand say separate administration so called union territory meti na koi ba hat na koi lune tumme meti na koi bi chathokre akoi ba hathokre haidna mainland gi Indian paper the anti Manipuri mayam gi highlight tor be purmaksina prachar tawna khotna pamang mang der akoi se different picture piba
So also Bharat Sarkar, Parliament BJP government ke Bharat Sarkar, matik magun leiraba, asina su mit anisina, anisi manungdama ushalaga, amadana anisi pangdhoga phajani jengba, amadana mamitse ushalaga jening dagum tauba, asigumba policies se government of India ki hide and seek policies or kai some hatred attitude gumba leibra haibesa mek singna koi khange BJP gi na Parliament Sarkar BJP gi leaders mayam without any hesitations I squarely blame all of you Bharat Sarkar puri bana koida adre BJP sorry KUKI singsina chin KUKI jogi candidate leitri base kariguna haida ngasaina urokama hat ke urokani hat ke ar badi nung man urokani hat pese jamwana thokpani na adar makoi ni urokani se aim toruga hat pegi bhapta mane topani so the direct signal makoi ni government of India da no ni Mr. Biren Singh lok thuk trabadi as a chief minister we will not have any kind of negotiations with you have makoi hana am lady because he happened to be Maitai chief minister nokning ba masiguma mina khalui da base ngang base mukhoi ngami but our government too weak BJP government paliba wa ngang ba ngamjedaba Bharat Sarkar ki sor holoi ga honba sor hongun har ga hondar leiba maramdi there on kui kari haine kui drip kap leiba da no to banina aduna BJP candidate miyo achu ba maichu ma lokthok de toba kholama toba akone so we raise our voice why the chief minister is to be shifted for the member of parliament so when taba phangi ko se ka tawi khole du akom bada Mr. Basant honorable minister education do na tai haina tai chun KUKI jo de lakpada moi khangi how they expect that they will win it chin KUKI jo ki terrorists you are murderer you have killed so many innocent people you are the anti-Manipur you are not only anti-Manipuri Naga ki group make sang na tabiu ati sagisho make sang na tabiu this is the conflict between the Manipur and these chin KUKI terrorists kari tamak tang si kui group ati kuntra mari lebeta why we have not come and spell out you people what you are doing is wrong haibangam de kari is there something conspiracy or you are also trying to give help to the other community those who are waging war against the Manipur this is the conflict of Manipur the late 34 community against the Tauri base Manipur lang ta means all the Naga and all the tribes all the plain people all the Biharis Bengali Marwari Tamil Mayam Nepali layer punam se khoi diloni attack to bani still you have some hesitation to say adu topic no aduni chin KUKI jo they are very intelligent they are super intelligent they are very crooked too makoi they see that 10 20 30 40 50 years the plan toro lakpaga trokpo plan ina makoi by any means base khar bhaudi achieve tawna ba haino honegani haino honarak pane moi plan siga akoina we have miserably failed reason being India government it seems to be biased I say again and very emboldenedly मैं तानकर मैं आपको भारत सरकार को मैं अर्जी करता हूं आपके इस घमंडी से आपका हमारे तरफ अंधे कानून की तरह आप हमें आंखें बंद करके जिस तरह हमें आप न्याय नहीं मिल रहे हैं क्या आप उनको सर पे चढ़ा करके हम लोगों को मरवाने का आप कोई प्लान तो नहीं ये हमें आपका अंगुली उठाकर हमें आपका कहना पड़ रहा है आई एम सॉरी टू से क्योंकि अभी तक अपने सस्पेंशन ऑपरेशन को इन किलरों को इन शैतान का हड्डियों को आपने इनसे हथियार अभी तक आपने इनका हाथ से आपको उतार करके आप क्यों उनके कैंप में क्यों नहीं रखे गए हैव यू फॉरगॉटन दैट यू आर वन ऑफ द ट्राइपार्टाइट टॉक यू आर द हेड that no suspension operation this nefarious people are not supposed to move out beyond the camp they should not handle the arms ammunition if at all to be check arms and ammunition this is by the government of India's representative and the shoes activists they have to jointly open that the condition is there there is also another clause Bharat Sarkar have you forgotten you have mentioned that Chin KUKI jo this suspension of operation this activists these people they should not they themselves signed it that they will not interfere and they will not wage any war against the Manipur government or against the India they have mentioned that yet Bharat Sarkar अपना अभी तक उनको ऊपर इतने दया क्यों है
और हमारे मणिपुरी लोगों को ऊपर, मणिपुर का सिटीजन के ऊपर इतने निर्दय क्यों है आप भारत सरकार? हम अब से हम बार बार हम ये प्रश्न कर रहे हैं, why, what is your attitude, what's your behavior, why you are differentiating Manipur into pieces? Do you want that Manipur to be splitted again and again? No. आखिरी खून तक हम होने नहीं देंगे भारत सरकार. You are solely responsible it, and you are also being supported by the Manipur government, by the BJP government. BJP government is a dummy government. They have no right, even the minister or the MP, whosoever goes, they can't open mouth. Whatever the government of India decides, they just come just like a dummy. They come and they give a statement. That's all. We don't want such kind of MP. We want an MP who can deliver goods. Either he is from the Congress or the MPP or the any other candidates or from the BJP, who can works and who can ventilate and who can ask the government of India for the development and for the integrity of Manipur. Such kind of MP candidate akoi thagat ke dabani masiga ko phammaga ada chalaga magi esi banglo da phamma nuairaga chehi manga ge tolop lauraga phamma lakh phangaga tawbadu me MP akoi pamde. Either one may be minister or one may be MP. So what? You are elected by us, by one single vote, by me or by my two colleagues and by another colleague. Manipuri tamuk tabak tobungam draba, Manipur langak ki tabak tobungam. All of you, we don't want to see your face, whatever might be your position. Manipur kita tawri puna magase akoi ne maya mot panadabadi party me mot panagatabni adigi ministers government su thawak chang yauna mase government of India demand tawgutabni. Vote की मतंग न तौसनरगा मखोंग पाइने तौरो पैसा जेलगा vote लेगनी हाइबदो हंदक्ति पैसा जेल में मीद को vote थादगनु अखोने पामबदी below 60 years the age the लेबा. I say it again and again, you like it or not, toothless tiger ay dono ya yaw der bachi marfu matak taliba ay no MP on tackle any kari to do. What can I do? And what they have done it? So many MPs, what they have done for Manipur mangal la chakhiba macha masu jumgra sara kolga Delhi koi be khotpa lagpa ata president gi bhavan da laga issue other duty to bunina laga 15 August ki da 26 January da party jo khotpa laga show to lakane Congress to pu pa lakane to. That's all other Manipuri MP show to banoi ma'am. We don't want to see you. If you cannot perform or if you cannot protect the integrity of Manipur, no MP will regard. Either maybe from BJP or Congress or MPP or any party, let you go to hell. We don't bother you. We want that any MP from any party karakpa singdom Manipur lenga ngakpa achum thabak tobangamba akoi Manipur chakhot thorangi tamakta haibi bangamba thabak tona pubirakpa Manipur tangdu laitan integrity phajan ngakpa ngam adu MP candidates akoi pami habisandam ai ahama first round thamjage. Thank you. Thakachari oja Sonamani ai dialogue ki makha chatharak pada ai oja Romason dang jirake oja adum yam sang de dum telom habiro oja khoi gi hojik outer parliamentary constituency ki khoi voter masing je khoi maitai gi oina lai je 2,51,218 ni aduga khoi gi KUKI jo gi na lai na 3,21,199 ni aduga khoi gi naga sing gi na 4,68,532 Nagana quite a yami masing voter masing je was a high koi community home lady basida yam saw nagagi roll nedo masday is the koi cookie na handak hosi book hadro tribaze mokoi boat masing je mete je lanjina mana moraga mokoi the boat piraro high bopot na mazulaire aduga loina na koi hosi paliba lenga BJP na outer gi wina di NPF the support to khibana maram moiraga hosi cookie gi candidate ma thadu umatamda masi ka bangam laroi haibasi mayam na common sense wina khangnaba yarabra saida sai matang sida Khoirom Romason gi hoiba hanba ron gi habiyo hanba maktada newtv khoi newtv gi khoi anchor we birba loina na ai woi de lengsin birba han Sonamani aduga yet lengsin birba jamana wibu hanba maktada da ikai khumna bauchari loina na ngasi gi yengbiriba ai gi tv ai gi program asibu yengbiriba Manipur ki project khuding makta Manipur People's Party ki maikai degi kok nona Khoirom jari ahan bada ai KUKI singi wakhal si makhoi si kari sunate makhoi na hujik yengli basi naga candidate ani thoklei kari gumbada ahum suraba hek ahum suraba makhoi su lepke ai gi di lak ani makhai si compact oina phangada bani Nagagi ani si lak mari tangkai maitai digi khara hapkhiba ai khoi su lowa yaba jaga khare leri
aduna Nepali gumba kari gumba vote khare leri basi pullaga 250 sidai koi 3 phangba ngamaga di ka doini 250 sina di koi ka banga moi aduna election lepagi mahutta ai khoi gi hana dagi kuki gi hainajarak pa haita mo koi da hana dagi hainarak pa lobby toba aduga ai khoi gi Prithibi da German thinks today, world thinks tomorrow, Bengali thinks today, India thinks tomorrow. Haibadu maina. KUKI thinks today, and the race of the Indian thinks day after tomorrow. Haibadi, Manipur India the merged the woman of the KUKI got over rule later, Mika kind among the Heineki later. I don't know how they want to play the trump card. Rami, Atopa poker gumba rami gumba chana baganda joker ji happening from the hapa yaba the mina KUKI ne pami maybe Congress will be natraga BJP will be either way makoi gidi ai khoi na matiang pang with again a koi kabang ami natro haiba question nama puthok pa yana ba either Congress will be natraga BJP will be ani sigi manung da ma soidre aduga BJP natraga Congress ta makoi na lobby tor kadabasi ai khoi gi matiang na koi kagi natra Haibadi, Haugi Bada, Ikogi Lupa Crore Kunganipan Lauraga, a Pira, Queen and Nubu Mating Pang, even a train of BJP, if Fung Fung, Chevak Paglak Badumina, Nashi, Tagat Kadori, candidate the shoe, I Queen and Mating Pang, with the Koi Kaki, Venetra, Haiba Yanaba, Lobita, Honaraga Levini, Aduga, Amaromda, Nashi Naga candidate, any lady with him attack the Karigum, a home Suraba. Makoi. Asang kasar, aku ngasi topik sih kemari lainnya pusan jawab ni wajah asang kari cuma tabi raga suwaru biru ikan jai, wajah asang kasar KUKI sing na, to ini telefon ter, wajah lihat perudra, nang lihat dia koi thade dui ni, nang lihat dia koi thade dui ni, karamba, kari cuma naga hum sugi betar raga di, masih ki division of votes tu ida asang tu bupir su Congress ki candidate to the Bupira, NPF to Bupira, I coin people again, Kajari, but Natro, Hibasi, Hibe, the Natanakarim, a home suragadi, I could live with the Kai Hibe, Ishap Shitoda, a home surag double the Yahu share, Makoi last come with the gay. Come with the gay. What split over them? Kadrabasu, Haying, I couldn't trump car to Bayanaba. I couldn't Wamatak Bayanaba, Canada Mating Pang, Sige, and Kanabadubu, Kanabadune going as he KUKI can was in the lady. Masih hajar koi han bagi round say tension jaga. Kalau rekam dan melihat tak bani apa, aduni. Kanan thada kani. Takut ceri Ozar Romason bu, ai dalam kima khas terak pada ai Ozar Manaoton dah hang jerak ke. Ozar ke iba moteri hujiki mana bu question tu dah terap hai KUKI je, moje yamna unity way hai ba utka dori bra. Sisi nama koi ITLF na thokre, koi imeu yam tu tholak kano. Anda ki lak dori ba outer ki elections dah. Tapi kamu sung vote thada badi. As a citizen of India, vote the Thadagadabni, right to Mangaloi the Haiba, Piazulere, Swai Matang is the Ozana Kamina Ubi. Thank you. Masigi Matang is the Aina Kanjaba, Madam Ohunga Lay, Lanai Guena. Masagi mathematics the number di KUKI 3 plus ni, 3 lakhs plus ni, Aduga Nagagina 4 lakhs plus ni, the Gumaitagina 2.5. Swajale, ada Nagagi se Congress ki mirep amaga, NPF ki mirep amaga, hoji pogi oina laire. Nomination ki lasted oidri. Adun atopa candidate thora khidra natraga thora roidra. Haibedo khoi bhap tadri. Hoji pogi ngasi bhaugi lairiba record sigi matungina NPF amadi Congress ani si taunagadori. BJP ki candidate thagate. BJP ki central leaders na Manipur da outer parliamentary constituency go na BJP na NPF ta support tawrne na high re masimakti akhoi ge electoral politics tobi gidor ben na bi gidor myam da amna alarming danger mani maramdi NPF habese Manipur gi boundary ji thugai raga Manipur gi integrity da challenge tawraga naga gi oib tongan ba Greater Nagaland boyro Nagalim boyro ama sembagi adugi foundation du da linkat pa party ni Nagaland country semba sigi nagagi ba tongan bel lamma nagagi ba tongan bel lamma sem na nabagi foundation da linkat ki ba party sida Bharatiya Janata Party na phong na support to ba habisa Manipur gi integrity da chaw na challenge to ba pham mani anyway maduna wa pham moi graga KUKI na dak
मखोई की मिरेप थादोक तबसी ITLF ना इशू तौबा मखोई की ऑर्डर दुदा यावरे अखोई की कुकी की जगह दगी मिरेप थादोगुमसी अदुगा प्रजासिंग भोट पीबदी मसा मसा निंखा तमना पिनरसियन मसिगी ऑर्डर थोकपसे मणिपुरदा लेबा मियामनदी यामना कुपना खनबिरमदबा याय असि याम चावबा बिहाइंड द स्क्रीन याम चावबा मसिगी पॉइंट अम लई करिगी ऑर्डर सि थोकलाइनो कनागुम्बा ग्रुप अमदा अखोई सिगुम्बा डिसीजन अमा लौरे मरम मदुना अखोई यानगिबुगी मतुंगिना अखोई की डिमांड से नोइना कंसीडर तौगदमदि हाइबगी इंगित अमा पीरिने भारत सरकार ममांगी लोक सभा इलेक्शन दा सस्पेंशन ऑपरेशन दा लेबा ग्रुप सिंग सिनरगा चौबा सेनफम थादरगा कुकी की लमदा इलेक्शन की मेल प्रैक्टिसेस मैम अमा लई सि अखोई लोई खंगनखरे पूरा अतै अतै कैंडिडेट की मखुनदुना व्हाट्सएप ना नमझल थमगा ओनली बीजेपी कैंडिडेट का मकुल होहनबगी कोई वारी तानखरे अदु ओरगदी इंडिया गवर्नमेंट ना एनडीए की ग्रुप ना बीजेपी से थादोक्त्रमिना मणिपुर हंतक थोइबि इरांग सिदा मैतै कम्युनिटी की वैली द लेरिबा केंद्र म्याम सिगी भोट से बीजेपी की अगेंस्ट लाप याय भोट का हौद्रगदि अखोई एनडीए द सोई मरम मदुना बीजेपी की रेकॉर्ड से थीरबने अखोई की भोट से थादर अरोय मरमदी कुकी नसु पिरोय मैतै दसु पिरोय नगागी दी एनपीएफ की लाकनी ये सन्नर लेरिंगदा बीजेपी ना माइथी दौ माली हाइदना मखोई की मियेंग जदोम थमगी एनपीएफ द सपोर्ट तौरपनेबा मतमसिदा एनपीएफ दसु अमुसु अनि थोइएबा सॉरी नगा दसु अनि थोइएबा एनपीएफ की कैंडिडेट मा कांग्रेस के मा कोई कांग्रेस की कैंडिडेट सि याम कल्लेबा नगा की जगह मरमदी मांगोन पर्सनल अटैक तौना मखोई की तांकुल की नगा की तोंगान तोंगानबा ग्रुप की लीडरशिप माबू सपोर्ट तौरगा मीटिंग से फन तौरी मसी अंगपनेबा मरमदी यूएनसी नत्रगा एनी अदर नगागे चौ चौ ऑर्गेनाइजेशन ना कोई थ्रेट तौब लेरे कोई यूएनसी की कमन कैंडिडेट माइ तौबाइन अदुगी मरक्तुदा अखोई की कांग्रेस कैंडिडेट की मिखल याम बजना मागी मिखल की मीटिंग से फन चथरियब प्लस मैतै की 2.5 की वोटर से चोमलब हेक्टर सोलिता अदला पे भाप लेब मरमदी एनपीएफ ते चटपगी वाफम थोदोप लेते कईगी मणिपुर थुगाइनी हाइबा अदुगी फाउंडेशन जो लिंखटप पॉलिटिकल पार्टी इमदा मैतै की वैली द लेब प्रजान भोट पीरकपा हाइबसिदी यामना अतांग कनो ओइगनेबा मरमबदुना ngасai सोनाकंग कांग्रेस की मिरेमना कागी बयाबगी चांस है एनडीए हाइबदी बीजेपी की लीडर अमदी एनडीए की लीडर यामना चौक कई क्वेश्चन ओरंगनेबा मरमबदुना मखोय हानगी ममांगदा सूद यावब ग्रुप अनीदा नेगोशिएशन लम तौरग पैसा पिनरगा मखोय की मिरेप भोट याम थादहनबदो अदुगी टाइप ता हंतक नखोय एसए तालिबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तालिबा नखोयना हाइरिबा खोय की सिगी पोस्ट तौरप तारगदी नखोय की पोतो खोय यामना ग्रेविटी लेना यामना हेवीली मदु खोय खननी का हेबगी इनडायरेक्ट करिगुमम लेरम बया हेबसे खोय चिंगनै है मरम मदुना अदु तानन बदम त नखोय हुइप की टाइप ता ऑर्डर हम थोउ कायन मद आईटीएलएम न ऑर्डर हम थोलैने तो अदु अरगदी हानगी भारत सरकार की करिगुम इंगित खरे यावबदगी कुकी की लीडरसिना कुकी की सूद लेब पार्टी ना नत्रग कुकी की इसिलिना मयाम अमना मखोय सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की खोंजेंग की यामना चंगजलखिबनेबा मखोय की मी खुजो खरना मणिपुर लेब सुयामना थौना फरबा मणिपुर की मजाती नुसिबा मैतै की नारोन मयाम अमा अमदि अतोप ग्रुप की मियोय मयाम अमु नमतन लान तौदन बोम कापतन हेक्ता मणिपुर लेब मियामबु था 13 लाखनरिबसे अचौब फोर्स मन मागी बिहाइंड मागी मतुंग दे लेपम मोय हानिया लेतेबा और ममांगी 2019 की इलेक्शन दे यानगिबो वाफम अमा इंडिया गवर्नमेंट अमदि सुद लेब ग्रुप अमा यानदन तौगिबो पोतो मधु लेबनी नखोय थमोयदा हंदकसु नखोय कुकी दगी मेरा पुथोरकनो अखोय गी हाइब ग्रुप सिदा नोई सपोर्ट तौनब तौरो नखोय गी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की वाफम नखोय याम चावना मधु मोमेंटम पी रखोय खननि के हाइरंगदो मानब खोय चिंगनब ले आई नंबर 2 मखोय कुकी न थादोरपम तनु मैतै दि भोट लाओय नगागी दी कांग्रेस अमदि एनपीएफ तौनरि द कुकी दा लाओय मरम मदुना कोई मैथमेटिकली एरिथमेटिकली कोई भोट माइटीनी हाइदना थोरक्तब जुवरम बयायब अदना मखोय इंडिया गवर्नमेंट की ब्लेसिंग लौननबगी टेक्निक अमाली मसाय कोई हाना फर्स्ट की कोई पैनलिस्ट ना हाबिगिबो दुमाइना कुकी न तौब थबकसा याम लोंग टर्म पॉलिसी तौवे ngasi dei ni chahi 10 kun gi matung dal lakado wari cha hauti well plan taweba aduna hantaki lok sabha election sida kuki na mirep thador ta basa ngasai hai ba makoi gi demand jing cha
ꯐꯪꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯂꯣꯕꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯑꯦꯖ ꯋꯦꯜ ꯑꯦꯖ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯏꯊꯤ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯤꯡꯍꯟꯅꯔꯛꯀꯗꯧꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯑꯩ ꯃꯁꯤꯡꯈꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯅꯥꯎꯇꯣꯟꯗꯩ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯝꯇ ꯍꯪꯍꯧꯒꯦ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯇꯔꯁꯦ ꯂꯥꯛ 3ꯒ ꯁꯝꯊꯤꯡ 3.5ꯃꯨꯛ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯎꯇꯔꯒꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯔꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯀꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤ ꯐꯪꯅꯕ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯇꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯦꯟꯗꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯇꯥꯕꯤꯕ ꯂꯩꯕ ꯁꯥꯏ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯡꯗ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯡꯗ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯇꯥꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯄꯦꯛꯁ ꯕꯣꯗꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯅꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯨꯏꯞꯀꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯔꯗꯔꯒ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯄꯥꯛ ꯇꯧꯈꯤꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯤꯅ प्रजाꯁꯤꯡꯗ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯚꯣꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯠꯂꯤ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯇ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯖꯧ ꯀ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯆꯥꯏꯖꯒꯤ ꯐ꯭रीडम ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯐꯦꯚꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯦꯅ ꯂꯧꯋꯦꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯅꯔꯛꯇꯕꯒꯤꯀꯣ ꯏꯪꯒꯤꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯩ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟꯁꯤꯡꯅ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯇꯥꯍꯩꯗꯕ ꯉꯥꯡꯍꯩꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯂꯔꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕꯀꯣ ꯁ꯭ꯂꯣꯒꯥꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯎꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯔꯦꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯁꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯀꯥꯏꯕꯀꯣ ꯕꯤꯔꯦꯟꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯊꯤ ꯇꯥꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯕꯤꯔꯦꯟꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯑꯄꯤꯜ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯨꯡꯂꯧ ꯂꯧꯗꯦꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯥꯕ ꯖꯒꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯥ 13ꯁꯤ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯀꯣ with the chair of CM masida shanti gi wari sukhan chanaroi na hairiba moina means biren gi government je maitai government ni kana moina boycott tawriaba biren government haji BJP ne ba BJP na kana sogoli NPF te sogala ba ade NPF isinum ka dawri naga gi obi tonga ban lamam sem ni hairiba ade cookie ju makoi cookie le lama dream tawrim ne ba ko ade sigi question myam ju punjan na se ba cookie na ngasai gi akhoi gi Congress party da yam tati tawon to bulai tiaba masigi example akoi Congress ki leader Rahul Gandhi na Chuchampur de setli haba Congress ki toan toan leader sine lakwam tam da Chuchampur setli More setli Kampopi setli koi kuki na taba jaga sing je setli bu kuki gi setli che myam na Rahul Gandhi da kwa kap ga koi gi BJP government to biri ba atchar myam ja ai koi bong de kan biu Congress na koi gi kan bi ra kan ni habi gi thajabal lai kan kap ga hai ba se koi social media da koi loi tai ba aduga Congress ki any movement na da kuki ta ba jaga da boycott to bulai te ba pat chom na kan gi BJP gi birenam chu birengi group hai ta re na sing si tongan to ma mo ju technique mya pu thok tena kuki kang bu je phajan na ba ka dong na ba yam hot nei ba adu boycott adum to ra lai ha ba nahan mak ta da koi gi honorable chief minister Manipur gi present chief minister biren na akoi kuki MLA singi akoi moi ga phaminaraga shanti wari chana ba haure da hai ba da ko nungam ba da makoi tara duna akoi adu ma sa gi laite biren ngai du baseless ni pham yaw do wa pham ga ha ta taw re ba means shongna ba samna ba ya da yam ikai ba pi ba akoi chief minister amana yam ikai ngai ni moral ground ga pham da do yap jani awna sigi wa pham myam jina tak padi kuki gi voter myam ja number 1 tongan ba kainoma taliba NPF to vote piro oi adugo BJP nungsidabadagi khaibo amju vote piroeba adugo Congress budi taram nungoi kuki lenda adugo Congress ka awai khum leina de Congress ka yanda balite Congress ki organization da makoina thing mara ku pi balite plus ITLM na mai prajasing da noi na pambai mitu no vote piyo hairieba khoi haida da na tumina leraga vote mya da khoi thokpa tawni nawai ge man makhun meni seluten me napsan neb do adugi poto ya roi bandakti karigino da mana ITLM na makoi prajasing da na koi ge pam gi tu vote thada hai gre ba anu sigi independence se vote thada gi freedom of franchise ja bajana tawra di kuki dagi amna hena koi Congress ki mirep na vote phangni aduga maitai dagi vote ayamba akoi Congress na phangni
NPF to Piroi, Naga the Kishu, Nagagi Port, Yamakoi, Ziki, Koi, Congress, Kennedy, and the Pangina. Out there, the Yamna Hiena, Koi, Kanosatkani, a quite my Pakani. I do in Nagis, going to my Pakani, Manipur music lady, momentum there, Koi Kangi, social media, Dongan Toamba, informative centers in the Koi Kangi, Koi Nomugi, Koigi, candidate na, Makap and Bengal, I do what they can dissing na, a Koi short time hero, long time zero. At the man, no maying that Haratana. A Koi Hantaki Manipugi, bought the LOK SABHA shit animaxa. In another outer animaxa, Master Manipurgi, Prazam Yamna, Yamna Pajaba, Mong the Yamna, Itihasik over Mong, Yam historical over Mong the Bot Pidana, Langaki in Turaga, Langaka Minaba, Makogi Alliance, the Lepnari, candidate, Ponamux, my Tira, and don't present me have a say, Masita, we over Tanzania, Imam Dajiki. Yam Nawajre Takatri was a Manaoton, KUKI na Congress ka away accumulate. Aduna some choice na Congress po yam support Torkani have out the Mutos of Takatri, I dialogue Makasa Trapada, I was a Sonamani Laxerake, was a Hoyi was an IV with a KUKI Zina, Congress to support PP Nerem on the Akai. Can you let them the canals and was later knows about the Maru in Hosi Lady Palisiga, Palivalangasica Canavanina. Young Queen was a Yam speculation Toruba. Ending asi king among the Punkri among Loshangra BJP candidate Toloktabuzu, Tolakre was also Paul Tabire, the Honorable Minister T.S. Basanta Kumana, the MP elections in the Guina, Lepagini Highness Togle, Swimatanzi Yangaga, the idea where ye Karamba Mong, when you was Langaction at the Woodridge, Atopa, when Tazaram, the Italy, KUKI Nazam, Pandaramba, Karigumba, Chief Ministers, Honorable Chief Ministers, MP when Sakagadi, KUKI community da, and no item Gataba, Adu Portu later, Basanta Kumana, the Ketchapangamina, which Hamatang is the Karikari or a pair KUKI, Rungi Chai Lalo. Congress government by the Banina. May I am a sanity with the present government BJP na sanity. My Asoy was Limon Soidana, Apabasukar delay. Congress power pai gain kan honor panina patience lay the cotton lambi tea the cotton muy advantage lay may pai the banina the may pai no son of a mission moina amusu hen a kangido haying Congress like padana pai patanja the may pai sirkam sages mucham kanki gani masi rasniti politics ni ayaram gayaram kanana kadu chekani kemasin matamdu kangani speculation high the tamba korpa Congress pai thagali MPP even campaign to copy anything must say anything may happen. Or the BJP government gidi haina hybrid the dummy government o ibanina masagi personal rights article the P river madi rights bo lertabum to banina high command gi order double engine high banina high command gi order the high command gi order the other shore holwari siga honba nang shore nang thalla thamgo ina high river nang shore thalla dum thinga thangudami high be mataum na jam na to na lejaba Sarkarni, Adoni Jamno Wadi Base. Akoi, as a neutral man, Amoine, as a Manipur lover, our citizen Ama Oina. Haji Toriba Pulamang say, Chin KUKI Jog Saneriba game Maktani. Makoina Shondasu, Karingasa Igi Nung Ani, Nung Amana Urokani, Hatpagumba plan, the monitorise. Not only that, Ajik Terbe Chin KUKI Josiki leader the Mizoram Chief Minister Makoko in a Manipuri. Even Joram Tangal Lady was out and out, but the make sing the high. Loina Kui Masakui Punoki Masakui country area ni Masakui till my last breath Masai Masai Honorable Lepo Kole Haji Paliba, Honorable Chief Minister Laldohoma, Masamak the same thing as Jayasankar Koi Mogi best met ni 1993 best met ni civil service the Moyam no all India Yam no Mogi po Chatpas Akui Banati, Aku meeting Mokog Yau the Banati. Aku di Puncha Chara Pungli Lerega Impala Korman the Kakalinjang na Pikaranga Chakar Lerega Jum Amasara Garimo Tonga Pitibi Sai Kunai Vese Loire. Let the Manipur go to hell, high within a policy. Migana. Every bureaucrats, every politicians, every Mogi Ningto, Aquini Pirami, Ching the Lamgi on administration gi without the Chiptan or without the Ningto or without the Rajanatan, Akui Karim Tangang Bajati, Tobujati, Akui Madigi, Atikars, Akuni Piramani, Akui Mitegi, Cox Jam the Lay Graba.
1960 da tobiram ba adisa koi miti de kok se kayam phajana MLR NLR Act tobiram ba yam phajana miti gi oram chief minister cabinet mayam punamangna kakpadi ngase ko isai yum da apun refugee oil lady se yam nungai akoi se pulap na tanthoga moi ma refugee mayam lehlaga akoi na foreigners na koi na other Rohingya da na koi se mafam de India mafam de chatna koi mu leibe matam la bani other politicians punamak ai tamak tadi noina mangal punamas lon mangan mase mo halan na muk noina phajina putorak ne hingan ge Manipur hingan ge not Manipur hingan ge Manipur belongs to this section of people tawreiba akoi chin kuki jo singchina tawreiba se enough is enough Jumi Nagagi NPP ki policy moi tongan lei UNO ki moi policy tongan lei adigi moi ki policy adigi moi ki hairpudi matungani NPF candidate togani adu aina ama khakting aina hangning ba 7 assembly segment da leiriba Manipuri citizen or Manipur citizen assembly segment tare sige leibasina vote tha dabagi right ti lei vote lepagi right ti leite adigi their locus standi and makoi fundamental rights karimta leite except mi tamakta ina chak thongba gi di aina ngami aina mai di chak chakhoma ina charu ga habida nang chaba ya de nang thongmai tamakta ni haiba policy labor is it not the right time to move the government of Manipur consensusly to have a separate parliamentary election gi tamakta outer gi khangde inner gi khangde separate my MP member of parliament gi ama maki sit phangmam or assembly segment tare siki full fundamental rights se pibam thokte bra kari yin seba masi to bidri se ai masing ngai ai politician nati aduk jamna but this was I'm very clear popa ai poga ai ipada ai ipa ai ko budi jaraga ai ipada ai bu hanni jeng ba jati haiba masing mo rule leibna ne India ta my father is my father I am his biological son adu aina mai tabata shaba tabuje man aisha nangi aisha nate de pokpade ina pokpani you have no business in my affair haibisu chumra ne Manipur ge lenga 7 segment lady basiga mingo the vote tha da budi jaba akoine wangang budi yadaba akoine lepo budi yadaba migi tabakta seba to koi masan hanaraga phunaraga pesakra akoi chai thomaga chehi mangai manung da ju khra pitakani phi khra pigani nakok lebe miti mayam no assembly segment tare taliba nako ising lupa shiwo no hoi Manipur lenga ta puri punamak nakoi kok lebe punam han lebe punam noina torom manatramase ngasi NPF ki leader man da hai aina kariguma mase aina karabadi ai palam mase pukutkani this assembly segment tare ta se outer the mase tinnatan moi tamata separate parliamentarian gi seat am leinaba tamata I will raise my voice I have no business ai chingdi ka go doribini hai din man very surprising learning with the wam hai gi and very kind of you nan kar di mase nan pukut pa jai very good hai din let us see what it does amabu risu Manipur thugaiba akhoi thugaibani akhoi sakbai digi heningdaba adi sondake morangi chief minister morangi hendaba jaskul digi chief minister jaskul digi hendaba thobal gi chief minister thobal digi hendaba asigumba adu je paliba sarkar Mr. Biren mak phode hayene ati de kar chatpa khotpa Assam de kangde Nagaland kan chatpa ati tegi mafam ban chatpa khopa ma se hill rom de chatpa ko se kar thodu khona ma tawi adu masu upai litumne akoi gi high command harak panina towning do kaya monus masa tawri adur masa unpopular orek pani adu tawbadi ma thabak khar tawri ma shoy badi khar di lei adu thabak tawri shoy badi masan hauno bani adubu amabur samar congress na palabasu MPP na palabasu koi leftist na palabasu amawu palabasu Manipur integrity matang dadi what is your opinion no ni che dangang bade nate Manipur the separatism on a live extremists in Tawri Punamak Sige. Are you fighting with the tooth and nail? Not just for hearsay or just for Mang Duja doing Ngangira, not with the knowing a kind of soft corner later, I bought Kahora Loire, I cookie the Tumini Changal Lupa Kundan Tiluki, a Yanan of a highway policy program Hanatobo, Huran Natobo, Madu de To Ajit Hajikti Sina Amubani, Sina Amubani Hybado, Masamek Shanati Shangabani. Manipur the labor matik chad mio is whatsoever may be any community, any tribe, any religion, irrespective of the caste, creed, religion. Manipur shidaba Manipur machet thugaina tagane tobo means I am deadly against and we people are deadly against. You all politicians nakoina ni akuni sanali banoni game
You all politicians, especially headed by the Congress, the Mamang in the Palamba, MK Priyabakta Kobunupa, Kudi Horuktanat, Torpadi Manganba, Must future with the Mangi Punamak. Ako the scheduled tribe status ki tamak to khone biram daba mangi ba 1960 ke MLR ek tanu khone to biram ba mati ki akui kuki akui officers ani 1952 de leramba kip general how ki break and maming ga ita ba itaning de makoi matam ga olong de any chin kuki jo or any mijo kasi lakpada akui manipur lakpada scheduled tribe there entitled caption na to biram ba na koi kok lebe manipur leader mayam mitei mayam na koi na kok leman madigi na koi na chana su lebam letana akoi na wari basa na koi khang bada you people na koi de shigra su noi de shi noi nungai le ro akoi noi bo norok to kin chingthan wa to gani haji le leader na koi so are you following the same path either a Congress or a BJP or a leftist I am not concerned Manipur mache tab no koi si jawri bani chin kuki job I salute I fully support it although they're against us and particularly against me, okay, you shout, you bark, anything, no problem. Achumai, I don't know the target from the Leko, Chin Kuki Jo terrorists. Chin Kuki Jo terrorists singshina. Leader na wam ama haibada. Ngashi lona to go thing with me. Okay, she area that completely shut down. Former DGP, former Chief Secretary, former Indian Foreign Service, former top bureaucrats, former IAS wam the ngang de. Amana high but leader to ITLF Kangde so called COTU without any other tribal affiliation. Mokoni semi tribal Latishing the Pusalaga, Meti attack the Gutormi or Ate taking Jade, thanks to the other community, Moyantaba. And the Mokoi the warm high with the Chanetamin Lane. Madina Mokoin money. I did no unity to young, but I thagali, we appreciate, I admire you. But your activities, I totally condemn you. And since you are anti-Manipur, and it is not anti-Manipuri, anti-Manipur in the Koidi. Other no Yantasi, Akoi Lenga Kajibo, Piran Pinelli Punama, I the Ling Bajade, I Power Lore, I must have a berth in the cabinet minister. I do whatever I want. Let the Manipur go to hell. Highway minister no Quipos, no pop, Chelabanoyam Yaungatani. Still you are thinking in that way. Manipur integrity, you go and die. Who bothers you? Other no Manipur no she was a kiba. Please go and kill yourself. Very good, Manipur government. Oh, yes, if you 50 lakhs finish. Is that enough, Manipur government? Manipur the leader police ki might mapta Mokoigi lady police stations, police ki Pangam Tokpa, Kari my bulletproof chimba, apparatus by Nungai Manunda, Bankar Saba Corpo, houses, Punamok, officers room, the police station room, Papa Manankando, Gari, Nungi transfer, about the Pibidana, go to hell, duty torture, Hari Pungshi, Shiva, Lorigajita, Gari, Kasper Karapuna, Tyler. Why you did not augment it? Why you did not buy before? There is a department called modernization of police force. I should police I work near the DGP with a very close officer on Ashel Horokpune, 4 DGPs under. I work as a staff officer. I Mundekangi. After that, you invite Dr. Aditi Chumbrene. Aduna Manipur government, you are too late. No in a Kalamadishu, Ulta Dao Padgaya Habado. Aduna whatsoever party. Aji election among the Loina, they will also shout, he has not done this, much of this quite the vote bank it on Kini, real game the Lakigani, still time, decide Manipur citizen Punamak, Manipuri Tamak, Apaba Sindu, Ching Tam Punamak, there is no word called Manipuri or Tangkul or Kuki or Naga, we are same, Nepali, you are also same, every section, Muslim also same. Manipur integrity Kaidanaba, Manipur the Akai Tabak the face Tomung party to go vote PBU. I will some day Tamjaki. Sonamani Takachari, Matamjam Lobi Yam Sanang Vigre, Yam Pazo Point Hibigre, was a Bomakon Takachari, a Makasa Tarak, was Aromas and the Laxagi, Oza, Kogi, was Sonam in the high view the happy day, Dustoro Haitare, was the MPP, the KUKI Jo community, the MPP, the Yauba, me labra. Support the Labra, Kari Paule, MPP Dagi, after the KUKI Miss Maki Dagi, a quite lepi Korki Haiba, Europe Labra, Latabra, Aduga Maru in a question amaga. MPP na Hosik Pauda, Kari activities to be great for Mamang, Jahigi, Megi Dagi, Tolaiba, Tangulata Driba, Shidaying Bidaga, Shidaging a sea powder, Kari Maru activities to be great, Aduga Loinana, Yam Chow, big house, and BJP, Amadi Congress, Aniji Matokramna.
MPP side the competition to be the Toribano. Humdagi Chatharliba, Kogi Rang Sida, Manipur People's Party, Nahona Javada, Koi Chingkong Chingya, the lady by Kogi, Chingkong Chingya, the lady by Sing Sida, Kogi, Party Gi Kada Labor Sing, Koi MPP Gi, Lady by Sing Sigi, Matingaloina, Koi Habidi, Makoin, Hirek Pomapam Deda, Koi Party the Gikarito, Wayabagi, Habidu, Yenga, Koi Angamba, Koi Angambadum Panguna Lakse. Aduga kuki sing hana koi ching dagi koi VP koi nominate to gi wafam ama koi MPP gi wena hana lejerami masi koi any tribal haina tawraga mamang da koi gi si koi kuki ma koi nominate tawraga koi thamame VP ama mamang gi tam sei sida adu tokre koi irang lak podagi masu pau phauna gidre laksu lakidre aduga naga gi boibadi lei after the I koi both talk jagi haibaga dila eduga kuki gi wena dilakti aduga I koi ngasagi MPP na chawkhro party ni sikari tawraga mayok naraga kamain thagat pire inu haibadu I koi kitang mamang ka khacharaga ing choli simaga chamapan koi humpu nipan gi December gi tarik kun ga taruk ta lingkhatsa gi MPP India gi wena I koi digi hek mathak ta leri bisi DMK mangaire adu lire dan pongthok chabagi wanate kuiraba matamda ing solisima chamapan yang khaiga mathoi de election tawba hobudagina humpuga tare nipan bhawbasi ai khogi congress na palaga leba matam se sida khogi manipur gi woina ai khogi doctor tambham ma helaitaba coolies da kano tawresu ai khogi tambham leitaba diem college ne lerami chup chup chalagi pun chalaga adu dagi ai khogi doctor tambhamgi woro amagi woro khoi all india gi wena khoi congress na ngangwa matamda karigumbada BJP na Sardar Vallabhbhai Patel gi murti chariba dumaina Nehru na saramaga dingasi Google gi khoi gi chief weriba khoi gi keno si woiram gi gedra IIT si linkhalam dragadi haiba dumain tawdna Manipur da taseng na hek mahi tambham chang hek yenguraba tien graba matamda de MPP na Chief Minister Oiba matam da 72 gi sida Oiba matam sei sida after post statehood ki matung sei sida RIMS link khalam da yenguraga su Manipur University link khalam da yengaga su Manipur da leribi infrastructure singsi semkan leba singsi hek yengubada amamam moina tongan haibana tab pumne hekta yengbada MPP na tawram da kari leige sei Congress da warsu BJP da warsu ko hangba yaba question ne aduga MPP gi thomi mo na ngasi chauthok na haining wa phum amana ing soli sima chamapan humdraga ni thogi August ki tang 13 si dei khogi statehood khogi squad da nimitu dagi hono pangthok tan lakiba 13 August ki thoram chya matam dagi home minister na pangthok pa yaroi masina maitaina khogi manipuri singsina koi India government gi mayok to lal honing bagi adu mo macha ka ma pire aduna 13 August pangthok pa yaroi haidana chi telegram ma lakhi bani masi Manipur gi history da muttana kaidana adun blengdana le hau gadar wafam ne ba matam da ai koi gi maitai pangan marak ta gi athoiba ai koi honorable chief minister wobiramba honorable Alimuddin go to hell sigum telegram si di nawa log di har ga shagar ga dustbin de lang thoga ngasi haiban michida aina chief guest wegni aduga matamdugi education minister yumnam yamne preside to hongani hairaga statehood squad da puthoga state ki thakta 13 August pangthokpa hogibane ba madugma party ne MPP aduga ngasai waja mana bina haigibada congress ta khogi kuki ne vote pirakpa yai definitely pigani khara soidana pigani karigi 2003 dagi kuki ga shu tawna ba hoy government of India ga 2005 ta tripartite talk oiragani India government aduga Manipur government amasung kuki group ahum se tripartite talk tawrani na 2005 da won thok matam se sida leigiba sarkar duna 2005 tagina 8 phawda ekhoi maitai lal hoba kaya sigi kari da mukti sigi ge matam da link khatpa hograba natro makhoi vision do 2005 tagin 2008 phawda leigi da bai khoi gi maitai gi chilenau sing ado madugi igi khongul adu da semba hogiba jalengam neba
मणिपुर की MLR से चिंग दे एक्सटेंड तौनी हाइबे मतमदा MLA तरेट अदुगा कांग्रेस की मसा की MP थांगसो बाइटी की युम मई चाखिबनी मतमदा मी खरे लैखिदे चही अहुम लौखिदे मधु लहोनबो होनबदा सुगी अचौबा ऑफर अमगा लोने पैसा गा लोने पीर कांदा कुकी जिंगसे थीमगिबने बो कांग्रेसना अखोगी सदानंद की इसैद लैखोंग अइना सोमलगा नाचोमना मीना सेमखरेना अइना सु तौबो हौदोकजरंब कुकी अइना सिजिनगदब कुकी दो अखोई सरकार पाहौद्रमिना मचुमना BJP ने चाखरे हाइबे वानेबो कांग्रेस की अदुना मखोई तसेंगना नुंसिबम थोई कुकी ना तसेंगना कांग्रेस बु अदुक्के मतिक नुंसिगदबनी याम नुंसिगनी अदुगा UNC ने ngasai pusanbirakpado adumasu समापन हुमद्रामापन ओरंगने खाली कांग्रेस के मर्ज तौगिबनी मणिपुर थुगाइनब सिली हारिबा नागा UNC जु मतमदो कांग्रेस के पुनगी अदुगा हौजिकसु मणिपुर थुगाइने सिलीब कुकी से मणिपुर दे लेब कांग्रेस पार्टी के इहान हान पुनब हौगिबने BJP के पुलप नते 2005 द मोय पुनब हौग्रबनेबा अदुना अहान बगी हौरकपा इसै पुनः सकमिनरकपा जगोई पुनः सामिनरकपसे कांग्रेस कनेबा अदुना मखोइद फंगदना कनादा फंगदगे नो जामना उबिनाइबसे इन सम सीक्वेंस मसी चुम्मेने लवेबा अदुगा MPP की दमक्तदी अखोइगी फिराल सिदैसिदा लेरिबा अंगांग बाइबसे पृथ्वी की ओइना रिवोल्यूशन की मचुनी अंगौबा हाइबसे पीस एंड प्रोग्रेस हाइबनी अदु अमु हाइबसिने नेशनल स्पिरिट ऑफ मणिपुर खुमन्नबु निंथौ सेमबदा सोइब हौनब्रो हाइरिमनी खुमनगी मचु अमुबसे मसे अखोइगी नेशनल स्पिरिट ऑफ मणिपुर नेबा अदुगा अखोइगी चक्र में यावरी व्हील में यावरी मसीने करी रिप्रेजेंट तवी लेबर अखोइगी लेबर थबक सुनिंगबगी अदुगा अखोइगी लांगोन में यावरी लांगोन सिने करीनो अखोइगी ngasiगी लौमी में यामबु रिप्रेजेंट तहोलेबा MPP ना अदुगी मथक्ता कोलोम अमा खग यावरीबनी कोलोम सिने करीनो अखोइ नॉलेज इज पावर हाबदो कोलोम दुनो उदलेबा अदुगा अखोइगी चकादुदा यावरीबा चै मसिंगदो कुनमरीनी मदुना करी रिप्रेजेंट तवी नोमगी मनुंगदा लेबा पुंग कुनमरी से रिप्रेजेंट तौजबनी अखोइ MPP की फ्लेक्स दे यावरीबसे मचु अहुम सिसु अखोइगी मंगांग लुवांग खुमन मसिगी सब क्लान ngaktani atei leriba taretche ihan hanbadadi leribasi mangang luwang khumani masibu represent tawjariba manipur pumbu nungsijariba manipur gi damaktadi haidana MPP na kathoga lakhiba अखोगी वारी सिंगुल दो इचिनी ना वोइबसिंग द लीजब मतमदा अखोगी कैंडिडेट मतिक चाइ नत्रग चादी हाबिगु वफम जे तोहान थमग्रगा मरमदी प्रोफेसर कोइजम बिमोल ही इज वेरी मच एजुकेटेड याम लारिक लाइसु याम हाइबा मिनी महाकना कारण थप्पर द ngang वा वाहय दो मणिपुर द लेबा ngasi भावबुद पालखिबा 1951 दगी ngasi भाव पालखिबा चीफ मिनिस्टर अमतने MP अमतने कनागुमतने मणिपुर की कनागुमतने कारण थप्पर नन ngangiba wado lalai madu haiganu ka haibase except ojabi mol tane ngamghideba but khongbom ama soikre ojabi mol gi akhoi na hajening gudi khongbom ama soire kari gi congress ka chatminaba akhoi gi mathakta leramba hanjing na hairameba congress haiba party se atai nati bungo konjelaga hatpasi congress ka wini hai koi mangda karama thauji mangda mingchen apakpa ma leigani aduga side ta aduga mayai se sida rear view mingchen machani khak yaw karigino marak marak ta maning de yengnaba maning da ngak ta yenga thaubu yaroi koi mamang de yenga thaugadabni maning da karam kan yengani marak marak ta di yengdaba yadiba khaidi mani de yengcheba DPP की प्रेसिडेंट होइना कांग्रेस का पुनः कामिन रखम मतमदा खाइदी मनी की स्टेटस कराय दे लेरमी कांग्रेस का मर्ज तौरगा आई नाकु MP की टिकट पीरनी न हाइबा मतम सिदा खाइदी मनी दा अखोई मचा म होइना मनाव म होइना अखोई हायबा ओजामनी तौबिगनो हानगी चौकरी मनबदु दा हंजलगा मैफुतिगा खांगनी को नंगन हाइखिबा ए अंगांग नोइना खंगपोंती हाय अंगांग खंगदबा खोइना हाइबदो अदुम तारगा दुम लेहौरे खाइदी मनी दो मसिनी अखोई कांग्रेस की अखोई लंबी दे रियर व्यू मिरर दा अमु येंग छाय सिगुम कयानी लेरिसे अदुना मणिपुर की दा असोइबसु इंग सोलिसम चमापन निफुगा तरेता इंडिया ना फ्रीडम फंगबा मतुंगा अखोई इंडिया द पुंद्रिङै मतमदा अखोई इलेक्शन तौखिबा मतमदैदा इंडियन नेशनल कांग्रेस से मणिपुर की वैना वोट लेपेबा आथोंग थीना माइथीगी मदुदगी अदुम अखोई इंडिया द मर्ज तौनबान मखोई लॉबी तौबा होग्रे कांग्रेस से इंडिया द मर्ज तौबा मणिपुर ने इंडिया द मर्ज तौबा निमित्ता कांग्रेस की थौंगीसिंगना सिंगजमैगी पार्किंग द मयाम पुंजलगा थाबन जोंगी एसिमा सिमा इतिहास होइदना दुम लेहौर दौबनेबा कना कनानो दुम खंगोंगने अताबजिंगनाचु अदुगी मतुंगदा मुक
1951 दा मैतई सिंह से शेड्यूल ट्राइब की स्टेटस ता लेगद्रा करीदा लेगदोइनो ना हंगबा कांदा रघुवंशनी अखोइदी रघुवंशा बाबू बहन की सागई नातईनी अर्जुन की चदा नौदानी अखोइदी हिंदूनी अदुना अखोइदी जनरल ओइगदमने ना हाइगिबदो मदुसु अदुम कांग्रेस ओइरमगनेबा अदुना असिगुंब ममांग थक्की मयाम असि येंगागा नोइगी अंगांग राजनीति दा करिसु खंगद्रिबा काइकु पुथोरेगान हाइबा यायबा अदु चनबी मोइना हौजिकसि मणिपुर दा अखोइगी लुहोंग चलमदाय पाबुंग मंगानी चाकौब चलमदाय ब्यूटी पार्लर कौरग कोइदबसि केदबसिबु कना लेरिगेने ब्यूटी पार्लर कौरग केनेयबा अदुना अत्यंब मतमसिद पुथोकप कैंडिडेट तो मीन हेक येंबद मसक खंगदबा फब फतबने तोगानबनी वांगांगबद अकोइजम बिमोल याम मचिन थवी टीवी दा करिदा गांगबदा अदुगा अखोइगी सेक्रेटरीता दिल्ली दा चतना कना कना दनो उनदना गांगनबद महेश्वर थोनाउजम मतिक मथौना लई तौबदबु मणिपुर की हौजिक हौजिक थोइब लानसिददी पेरिफेरियल एरिया दा चिंगया तमया दा करम जगह दा काइकून चत्तदना तोकथोकप करम यावखिगेब हंगोय पात चलगा हंगबियु सुगुनुद चलगा हंगबियु खोंगाम पा अखोगी सेकमाइद चत्तना हंगबियु अखोगी कदांगबन चत्तना हंगबियु काइकुला अमब्राइन लामे दा हैरकनेब अदुना अखोईगिदी लांद थवाई यावरिबा मियामनसु मसक खंगबा काइकू मम पुथोगा अखोगी बीजेपी अमसुं कांग्रेस पु लंबा तौगने न थोक्सरइबसे अंगांग न माइबा सारगा मंग थले हाइनबदी याय कगिनोबो हंदक एमपीपी दा लाइबसी अहनि याव यावदे नहांग आक्तने नहान की प्रेसिडेंट खलबा मतुंग से लाइसे नहांग आक्तने तौबदबो नहान माइबा सारगा हाइरकपा तारगदी हाइदिंगदिगे इन खुमनी वाफमजा करम्बा मणिपुर की अफाउबा एमएलए एमपी प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर कनानोबा एमपीपी दगी काखिदबसिबो एमपीपी दगी कारगा मागी चोंगभम चाना चोंगरगा आई एमपीपी द कारकपनी कोइदो काउथोगे एमपीपी मुदनब होनरपै वानी तसेंगबदी मसा मसादो ngasiगी अफाउबा पॉलिटिशियन खुदिमक मणिपुर की पॉलिटिशियन अयामबना चामद मरफु तरादी एमपीपी दगी हौरकपनी हाइबसे हाइजरगा अखोगी पुथोक्चरीबा आरके काइकू इनर्जी होइना ngasi आउटर की खनब ओरगसु ngasi की खन नैनबसिगी खुदोंग चाब लौजरगा आरके काइकू हाइबसी फिल्म द कुमे मयाम न मसक खंगे हाइबा नतबा each and every front line de chalaga lupa tara da ursu mating pangba lammi gi phijun chelaga nakhoi awaba da ai leiri ne na mating pangba ma kaiku puthok chari ba se manipuri ma gi mapari mo oina mpp gi thongmi mo oina ngamba ngamdabna tongana thamgraga ai yaugani haibigi spirit leiba kaiku bu puthok chabani miyam na su nungsibi yo hairaga ai handaki round si tension jage Khoirom Romason bo thagatchari amdo khoi dialogue ki makha chathadringai da khoi live yengbiri ba khoi chinnaw mayam na question hangbirak pe agani ai sungso soidana question amani lakhotchage. Now coming back to our topic ai oza Manaoton lakserage oza Manaoton naji yam telma dum khoi gi hojiki oza Romason gi wahi mayam da response pining azu pp pe agani aduga ai nanaw gi question na oza nas mamang da panbigre khoi gi kuki na congress se support torokani adum yam yai hai ko play lei hen haibigre so matang ji da khoi kuki gi side tagi khoi congress da hairak pa leibra ai outer gi da ai mire oige congress tagi thoke khol ki haiba leibra hoji khoi gi naga oina thadokrabni da ko so matona kari kari lei aduga loina na ngasi ma khoi energy ju bjp gi side tagi hoji honorable minister of education minister of ba khoi Basanta Kumar na pi gari ticket se so matang ji da khoi gi congress ki mire oige oza bimol ga khoi Basanta Kumar ga panabada khara luna thokadra wana thokadra natra hena kongadra hena pharen khanbra atopa tholok tabdege ai hojiki question ani do khumjage ko adu khumdre mangda ai gi sagi first round da ai na kuki na mirep thadok tabagi point ahum lei na haibada ai gi matam do phanghogdabadi ama haihogdre ani ma haikre ahum subana kuki na mirep thadok tabasa ahum suba point di makoi king maker gi role si sananingba masigi point si oirambe masi ai gi personal view ni ko sumainam thamjage aduga je hangbiri ba question do aham da kuki gi side tagi khoi congress ta mirep oige khotke habigi approach tor pra habido adu mahan khumjage kuki di ngarang na han ju khoi khang ITLM na makhoi gi side tagi mirep thaduk pa yaroi kholoi habigi thadu roi habigi chem thokre Masih cie du ngarang nahan tholok pe wani khana badi am kuiramani
ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ recommendation ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇ ꯌꯥꯎꯗꯕꯅꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯈꯣꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯂꯩꯖꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ diplomatically ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤꯉꯩ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯍꯜꯂꯦꯕ BJPꯒꯤꯅ pick and choose ena heta apply tawroktabida da pakhan khanbneba adu congress ki apply tawholleba apply tawhonbada khoi ga outer da khoi honorable president MPCC na judum haibiri duni khoi hojik lepiba mirepsa si khaki application lae maram da mai maming jodum one line resolution namda central election committee da tharaga somde dum lak thorokpana aduna khoi kuki gi mirepse khoi pisal laktabani na moina approach tawrokte na koi dum lo batare ade ani shuba question na inada Bharatiya Janata Party go na hojik education minister oriba honorable minister Basanta Kumar se nominate torok pasi akoi gi congress ki ojabi mona thengna bada lu gadra haibena akoi election ji koi congress ki na khudong chaba maram amani lei number 1 BJP na hojik paliba government sigi magi misgovernance koi MPP ge honorable panellists ju am haibi gre ko koi gi government ji present government ji na tawhanning ba thabuk sam tawdaba adi maruena Manipur gi integrity de yam chauna challenge torba thatra to shurba ilang che masi loisan na hona ba public na yes masi ma di government tor the peli he haiba poram ta leitaba nakal ani mangna koi gi kuki side ta su adigi somna kangi kuki ge mukna ri bakangbu na su ani mangna government che yam sathina saw bai tare government la moina tawhum thok pus tok tok masi sina Manipur praja yam da sawna dana Manipur gi kachin goya khudimukta lan tengnari ba group ta lan pangi ba group ta lan nga iba group ta laikai khun nga iba kangbu civil society organization ima mera pai bising chali che ahlaman naharo punamangna BJP ji khare BJP ji di vote pi ro se koi social media di am thengna ra aru masina takpadi Manipur da BJP gi lainga se pamdre habina BJP am di maga chatmin nari be NDA gi khongloi sing si pamdre habina ana adai du da koi gi congress ki yam chawba phida am le kai gi no da bharat ki na apunba rajniti gi ba mi yeng pamatam da lainga pai bisna BJP am sumai kangbu ni Tengainer kado opposition jina congress samsung mai kambuna aduna akoi gi miyamna BJP ji mai thiwa piraji hargadi magi lambaji kanano na harakom tunda congress da dum matare aduna swaida congress ki plus point lei mathanga MPP gi panelist na haibi gi badumaina akoi di sagi congress party gi mirep ni yam kan haib jinu haite koi waja bimon chi yamna sengba yamna phayena mayamna Manipur gi miyam punumna haine am educationally yeng mudam pai adu mana lebak ki dam ta tawri thabak magi past record yeng mudam pai adu magi amna tongan ba mathamoi sengjaba magi siba ki daba magi matam chana react toba nation media de yamna ki dana Manipur gi dam ta ka phongna thongna pa na lawbungam ba miga challenging spirit tawraga miga arguments yai thatlaga nakoi khali concept to lali aseng Manipur gi history di sini ga na puthok tana ngangi ba sai ba myam je magi record myam ji ubada ojabi mon ge tongan ba record si leje adun vote si mai pak na bi ojabi mon gi personality gi line da yamna ponyam lei then congress service yamna kuira ba political party mani magi organization si kachin ko ya khudimuk ta lei grassroots tagi anu worker myam si masing thingam da ba worker myam sina ojabi mon gi dam ga tung de lepi ba plus third party akoi congress party gi mission taba tongan ba Australia dagi Singapore dagi tongan prithigi mafam kya dagi ojabi mon gi dong ta vote mateng pang ga ne mi myam lai ba masi angak pane ha ba maram di masi di Manipur gi ityas mai to yaw khitri na sium ba factor myam lai ado aina marak sida sum ngasai gi wapam khaji sum hai ba sida ko aina khidang sengtu hogdaba yadaba matang khasu lai kaino da Manipur praja myam na lan khan gi do ngasai matakta koi honorable panelist mana habi khibda koi congress party ji UNC ji congress matan merge to bani khopani habda koi khajik khara koi gi akau pare channa ba ka do oirangani adai de sum pang oina ina sum sengdok chaning da naga integrated council lena akoi gi matamam da lerami isang kasing oi matamama
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯗꯣ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯗꯨ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯃꯔꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ UNC ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯑꯦꯄꯦꯛꯁ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀ ꯀꯩ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯗꯦ ꯁꯨꯝ ꯀꯥꯎꯅꯗꯅ ꯀꯩꯗꯧꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯈꯟꯖꯩ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯤꯗꯨꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯦꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯗ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ NSCN IM ꯃꯨꯛꯅꯗꯅ ꯏꯕꯣꯕꯤꯒ ꯃꯨꯛꯅꯗꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯗ NSCN ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯖꯒꯥꯗ ꯆꯪꯍꯟꯗꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯣꯝ ꯀꯥꯞꯄꯦ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯦꯅ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯨꯏꯕꯥ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯊꯤꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯕꯤꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯤ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭रिꯇꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ आइडेंटिटी ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯦꯞꯆꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯄꯥꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯖꯤ ꯐꯤꯅꯥ ꯈꯔ ꯅꯦꯠꯅꯕ ꯈꯔ ꯁꯣꯏꯅꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯅꯦꯆꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯁꯨꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯒꯗꯧꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯗꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭रिꯇꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯦꯞꯄꯤꯕꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯗ NSCN IMꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯄꯨ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯈꯣꯠꯂꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯥꯎꯅꯕꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯨꯅꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯦꯟ ꯄꯤꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯨ ꯇꯧꯔꯝꯕꯅꯤꯅ ꯀꯨꯀꯤꯗꯩ ꯚꯣꯠ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯚꯣꯠꯇꯨ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯝꯂꯤ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯧꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯁꯤ ꯀꯔꯤꯗꯩ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯪꯒꯜꯗ ꯂꯩꯔꯕ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯅ ꯂꯩꯖꯗ꯭ꯔꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯆꯠꯂꯨꯔꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔ ꯆꯠꯂꯨꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯂꯥꯛꯆꯔꯒꯦ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯂꯥꯛꯆꯔꯒꯦ ꯍꯣꯝ ꯀꯃꯤꯡ ꯁꯦꯔꯤꯃꯣꯅꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯪꯕꯤꯙꯥꯟꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯖꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯖꯔꯛꯑꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯝꯇꯅ ꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯠ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ULFꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯁꯦ ꯂꯥꯛꯆꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯧꯔꯤꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯜ ꯍꯧꯔꯝꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯂꯥꯛꯆꯔꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯁꯣꯛꯇꯅꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯖꯔꯒꯦꯅ ꯌꯥꯎꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯆꯪꯉꯛꯄꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 1 to 3ꯗ ꯄꯥꯕꯤꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯗꯤ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯪ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯋꯦꯗ ꯅꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯨ ꯇꯧꯅꯈꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯉꯁꯥꯏ 2008ꯀ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯨꯝ ꯄꯥꯜꯂꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯅ 2017 ꯐꯥꯎ ꯁꯨꯝ ꯄꯥꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯁꯨꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔ ꯇꯧꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯅꯩ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯝꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯏ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯨꯝꯅ ꯈꯔ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯁꯨꯗ ꯃꯦꯖꯔ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔꯤꯡ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯅ ꯃꯥꯏ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯏꯔꯦꯟꯅ ꯌꯦꯡꯉꯛꯇꯕ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯛꯄ BJP ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗꯩ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯕꯣꯕꯤꯅ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯏꯕꯣꯕꯤꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯁꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯐꯥꯎ ꯂꯩꯇꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔ ꯇꯧꯔ ꯆꯠꯂꯤ ꯁꯤꯃ 100% ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯕꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ BJP ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯔꯨꯜ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯛꯄꯗ ꯁꯨꯁꯤ ꯏꯔꯦꯟꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯕ ꯆꯦꯛꯀꯦꯝꯗ ꯁꯨꯒꯤ ꯀꯥꯗꯔ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯂꯩꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯂꯩꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯈꯕꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯅꯔꯤꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯁꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯕꯥꯏꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯗꯨꯅꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯐꯥꯗꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯥꯗꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯒꯥꯔꯖꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯒꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯕꯗꯤ ꯁꯣꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯦ BJPꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯃꯇꯝꯗꯩꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯁꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯅꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯏꯔꯨꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩꯔꯛꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏ ꯍꯥꯏ ꯁꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯆꯤꯌꯥꯔꯃꯦꯟꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯥꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯥꯅꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯔꯦ ꯃꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒ ꯁꯨꯒꯤ ꯁꯤꯒ ꯕꯥꯏꯂꯦꯇꯔꯦꯜ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭रीꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗꯦ ꯌꯥꯄꯣꯠꯇꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏज ꯑꯦ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯅꯦꯁꯟ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣই ꯁ꯭ꯔꯤ ꯏꯕꯣꯕꯤ CLP ꯂꯤꯗꯔꯅ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯈꯨꯝꯃꯦꯕ ꯁꯣꯏꯔꯦ ꯈꯪꯉꯕ ꯅꯤꯄꯥꯗꯣ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯗꯣ BJP ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯗꯕꯜ ꯏꯟꯖꯤꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯁꯨ BJP ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯁꯨ BJP ꯅꯣꯏꯅ ꯁꯣꯏꯔꯦ ꯈꯪꯉꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯅ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯈꯨꯝ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯒꯦꯝ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤꯗꯤ ꯇꯧꯗꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯇꯗ ꯉꯥꯡꯕ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤꯗꯤ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯁꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯤꯅꯣ ꯁꯪꯕꯤꯙꯥꯟ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯤꯅꯣ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯁꯪꯕꯤꯙꯥꯟ ꯀꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯨꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯐꯣꯔꯋꯥꯔꯗ ꯑꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯑꯝꯇ ꯇꯧꯗꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯣꯝꯒꯤ ꯑꯦꯡꯒꯜꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ
कुकी की साइड की कांग्रेस भोट से पीरकनी है खंजबने मरमदी कुकी ना हुजिके हाइब कांग्रेस साउबगा कुकी ने बीजेपी दे साउबगा कुकी ने बीजेपी दे साउब याम हेलेबा अदो ngसागी अमा सुगी लीडर सिंग सिनरगा सोमनम तौदु यादनबगनेबा आईटीएलएम ना नंगी प्रजा सिंग अपाम तुन भोट थादो हाइरेसे तो असि याम चाव डिप्लोम याम मीनिंगफुल लेबा ओदरबनेबा अन स्वाइदा ngasi खनरिसे इलेक्शन सिदा कुकी की कैंडिडेट पुथोक्ट्रिसी करिगिनो हाइबसिदा अखोगी कांग्रेस की बीजेपी की कैंडिडेट सी पाहुल हुंदबिदा अखोई कांग्रेस रोम नोयन याम कन्न नै नबिरकपसिदा आइगी पुंगद साथीने नुवाइजरिसे हंदकी इलेक्शन जे खोई कांग्रेस न कादोर माले न खनरिसे 100% चुमदोरे न नुवाइजबम फावी हाइतरे थैंक यू थगचरी ओजा मनाउतोन आई बीओस दे क्वेश्चन अमन लखचगे क्वेश्चन मुदिया हंगबिरे ओजा सोनामनी दा हंगजरके ओजा बीजेपी न खलि बजे करिनो अखोइना खलंबा मयाम न खलंबा हाइनरंबा कैंडिडेट नतबिदा अखोइना मयाम हाइनरंबदी होजिक सिटिंग ओरिबा अखोइ केरंजन नतगा पार्टी के प्रेसिडेंट इचे सरदा नतगा अखोइ मणिपुर चीफ मिनिस्टर समाइन लाकनी मयाम हाइनरंबा इखं खंगदन याम सरप्राइज होइना स्पेकुलेशन मयाम जलि लोयरगा मैम सुकन थाजदब हजी एजुकेशन मिनिस्टर थादे करी मरमगिनो मसिना करी ओरप याबगे बोट मतुंगदा क्वेश्चन हंगबिरे अदो क्वेश्चन ओजा सोनामनीदा लोकल मीडिया मैम यावरे नेशनल मीडिया कना कना नेशनल मीडिया एप्रोच तौबिरप लेब्रा मणिपुर की करेंट इश्यूज मैम वंगांग लोई ओइनबगिदमक्ता स्वाई मतांगसि हाइबिरमो सेंग हाइजरबदा बीजेपी की खंगदे अमा खंगदे मैम प्रपोज तौरे खोलिब सिंगशे मसे माई क्लेम नि मसे इलेक्शनियरिंग मतमनी तौगदमनी तौबम थुई अद प्रजा न लोनि खंगी दो कनान कैदोरी खोली लेंगक पाइब पुनमक हान असोइब सिदसु ngakpibam थुई हजि तौरिब सिसु सोइरे खंगदे खोनि ngakpibam थुई अखोइगी मपा मपिंग तनि चहिदा नहा ओरेबसु मखोइने लेंगक पुबनिना अमना म ब्लेम गेम से तौनदना every citizen punamak manipur nungsibi punamak manipur integrity se kaidaba fajana electioneering da mase manipur gi tangdulitan leinum ki tamakta campaign se maswe number 1 I request tawjagya number 2 manipur have is mini india ni it is almost 35 community ko myam punna khulai bani yamna harauna kotna tawdana adu any government palambada asoi besoidana kali yaugani adu hain madi postmortem na ngakto ne tobu se ko togum se manam ni makoi asoi bada siga naina se jeishi ngangsi not from the core of the heart oi past is past must rectifications or amadi karam hain to anu bada innovative idea da pokot pa yabagi tobu se even opposition hai lete ruling hai lete we belong to the state of Manipur is for every community aduna electioneering ida aina ngamna ba wahi amani haiba khotpe it is okay ade raat gaya to baat ge mase kaukthokpa honi mase koigi thamoi da thamba hona de akoni si toromba mane si tauba mane si tau ate shoige let us admit it okay akoni shoigi bani ahlamanna matam du chunna gadar phagadra haidra moni torom mani shoigi da koina awaban ninga anyway moni torom soibi khokpa shoigi khotkere adu hajik reconciliation ama Manipur integrity ki tamo de koi loni every section of people and every political parties either a friend or a foe or enemy or anybody akoi mem amata solid ground oina yes election my party ki campaign di to bodi tai Manipur ki party ki manung da nung langna de bi khona bi hana bi khona ma se to do bodi phai to se to re ne khali we are very forward that way ati plain lamdaka tauba khotpa nomaina kapna hanaba khonaba adugumba dudi koi taude ta tausa tauroyene khalli chin ko ki terrorist ki dimakoi de idea tongan gare masiga how the government I'm sorry any party ne karmaini mobi maneuvering tarokani karmaini mobi theme pusalakani tobotati nungsi chani anybody lag kokta phamanga amang phaidan bududi han mamang ida tawgi punamuna tawbado including the present government na enough is enough you have done that committed mistake lin bu loirabadi lindo
mai matik cha mai gi makun na thamba tai ma sarang na thamba tai lin da kangha da lor badi lin na ka khat laga amuk chikkani do adune ji tawri punama se aduna vote bank gi tamakta egi ishagi state egi former erstwhile country independent country oramba jonthoga egi ishagi phammuna bai tamakta mamang da priyabarta khoi matam na tawram madu aina hurriedly tawdana kota tawdi jadi chief minister oidi ate bor kating mas minister oidi ate adu oidi ate anam pu de soirega C grade tagi B grade lana ba A grade lana hona badi isai foreign country oramba du minai na porakpado adu punama to khoi tabada nungaite khanbada nungaite Yung 370 Article 35A layo mafam da chogal gi 371A laina phau India government karmani taina gi karmani kadung hingi akoi di chawgrab state ama ko sileram mani kari gumnan to bidam dana masagi power struggle tawdna ko pamang mang mulam madu nuaite adu let us forget it upai de leite hojik tigi akoi mase anuba laibe any party na paisanu party ki politics policy na muk tongan gani Manipur integrity matang da the white is a white, black is a black. Have some say a demarcation method. Yaroi, Natrabadi, Hingbang Moy. Aduna, I request of any candidate, Congress Kangde, RPI Kangde, BJP Kangde, or BJP government, Moy the problem, Mama Lady, a shine Hibado, double engine Nina. Mr. Congress Kisu, a shoibele, Madam the headquarter, Delhi the Libanina, Delhi the order, Tadavasijade, Tare, Kai, but the Katang. Adjustment over Kotpa Ashitania Kuna Pamjabase. Headquarter Matak the Prime Minister, Pam the Chief Minister Amada, Haripur the Chief Minister is bound to do Matua Yam Lu Bahibu Taudre, Kadai, Taure, Mayam Giamu Ikai, Nangani, Akai Busharuk to the Madam Sita with the pay, Sarmasita with the pay. I don't know when Hyper Pamjabase. Mamang the correct person. Let's forget it now. It's a new era. Pajana. Yam na pay ay na mukum chin KUKI terrorist ay mutagachali. Manam ni moy na shuman hawdom derdi ako si section loye. Now we are united. No kay against na tiyaw koy. For the whole solidarity of entire state kitaman we are united. We are one. And you are different one. So you will have to be out from Manipur. Manipur Jado Midi, you cannot stay in Manipur. You will have to peacefully, you live Manipur. Settle somewhere in some foreign countries. Be comfortable. Don't create problem in Manipur. I must say secondly, adumna hangbo national media da e chumi adumna hangbirak pod engo the national media jamne approach toromi yamna lami astaki lami NDTV ki lami Hyderabad ki CITTI ki London ne tawra ai am khaktung ne pi de jada ne pi adigi koi gi Bharat Express ki lami ANI ki lai ANI de pi ai na khar thajaba khara ai jam thok ai achobu mi oram manate ai thok macha mata ro leram mani I don't want to be so much important or focus in the national gida or international. I do not want. I number 30 ki khongup tong mini I don't want to put on my shoe number 10. I tong me yaroi. I know my limit. I thought much I'm an ordinary man, but I'm a Manipur ki die hard. I Manipuri mani. I can die for the Manipur and for as a Manipuri. Adu I Manipuri tamakta. I will fight it. Aduna national media yam hangam mi engoda. I yum the phone lakta engoda hire mi. ANI ki Mr. Chingley. Masa 390 maki agencies ni makta in amunir repi maki through this jam lami NDTV lami adi astak lami adi Al Jazeera so lami aina kan mohide aina very aggressively I charge them nakoina Manipur them nen laktana nakoina Delhi the phamle rega Bombay the phamle nakoni wari sharega Manipur akoi mi hat pani Manipur punama to you are absolutely wrong, you are biased and I mode charge to bani but don't clarify to that high view meaning ai nakta no Mr. Chingley himself and I impaled with that great man, he is already here I am a small man. I know within my capacity Manipur I know I have traveled the world in many places. I have traveled the country. I am a small man. Let the young folk, let them do it. Let them come up. I appreciate them. Let I say national media or international I show to I have refused it. I have refused it 17, 18 times more with the hire me. I am an ordinary man. I jumda I state let all the parties big weak. My ampuna political satrap moi me am sing padal lit to bishanu. At the handaki election siga select your candidate who can protect the unity of Manipur and
and the entire state ke sagi kuntra manga gi tamata ngak pang badu mioi ni hana dona tobo yara nate noi nakong chinget kani nakoi MP ka minister or you or I will be the first man to pull your leg nang hiding ni sounding to I am least bothered achum made haigad ni nakoi tabak togde hande ke ministers oriba BJP government Manipur thugai ba noi sharuk se noi de jawr bani nakoi you are being blamed nakoi matam da thoi laibak thibadigi how you are to win, how you are to deal it, we give you the freedom. Manipur government do whatever you want. You bring the unity of Manipur. The Chin KUKI terrorists, so you have to spell out to the government of India. Nangi pamna achobunate Manipur lepak kan basana khwaidi achobuni haibesam I appeal tawjege. Thank you. I Ozalak Saraki. Ozaro Mosan, I question Tangi, Bios me and Zangpirpa. Yam Matamdi almost Yam Tinocombiro, Ozaro Masan Sawade, who was an Sam, Habi, Ozabi Mola Congress, Toloposiam, Soy Rebze, Karimam is showing them, tell Habim, do arrive the appeals to the border. Amutang Hanjan Jaraga, Insholi, someone Hundragan it Twitter. Indira Gandhi, Prime Minister, Weber Matamda, Matamdi Home Minister, Manipur, Honorable Chief Minister Ali Mudinda, MPP Ali Mudinda, Telegram Mukhtari. Kariya yebu 13 August pangthok pa yaro yana ai hanjan jere ko nasa uja sonamni swabi gi ba songi congress ki panelist na so haibi gi ba center dagi tawrok pa instruction khoi in da yadabni matam dugi manipur gi chief minister MPP gi chief minister wo hi ba ali mudin nadi na khoi na hairi ba do manipur gi integrity de singna bo wafam amni maitei mo ne khoi bu usitabni na magi telegram de shegair ga langthuga nimitu dagi state holiday when allow thoga I samang na chief guest when preside na en ya akogi oja yaima education minister when na admain to hawdo khiba aduna manipur gi asyang ba issue khanar ba matamda delhi dagi waye lakpa ngai raga di yong na tan yen badawna UNC gi wa mu puthok kuki gi wa mu puthok maitai gi wa se sum namjalaga thamdana leigada congress amasung अखोई सेंटर द पाले बीजेपी से कोई पामजेद्रे हाइबनी दे कोई हाइजरिन मतम द मतिंग लेबा अलीमुद्दीन ना मतिंग लेतदना ngasiगी अखोई सिरिबो बिना अखोई मुइभा थिंगी ना है आदे हाइरामदी हाइराम दगदी तौरोय मतम द चिदंबरम ना आइना चलोन हाइरागे नंग थिंगो ना हाइरो इबानी माने रे छेन हाइबो रमगदी करिगिनोबो दे ऑलवेज ओबे द सेंटर की याका येंगना बीजेपी मतलब सेंटर de BJP लेजरगा सु मणिपुर तो कांग्रेस लेजरगा सु सेंटर की याका येंगा चटपने मणिपुर स्टेट लेरिसे अदुगुंबो ओइबदुने ने कोइना मसिगुम मयाम सिबो मुतंग मायुक न जिगेना मणिपुर पीपल्स पार्टी ओइने थोकचरइसे अदुना अखोइगी ओजाबी मोल ने सोइरे हाबिदे तैना ते ngasai अखोइगी गाड़ी थबो मतम रियर व्यू दंग हाक्तंग येंबियो हाबिदो अदुमाइन तौना खाइदे मनि से एग्जांपल ओइने हेति येंसे ओजाबी मोल ngasi gi damakta phare matam dugi damakta khaidi mani su afaba ma oi khibane matam dugi boina khaidi mani afaba ma oi khibdo konjala dum hatok pi khreba DPP ki president wing da lejar ma gi status kari kara mayam puno makto congress dai hek changu banu mitagi ma he becomes a zero adman to dana kari mo jabi mol se congress na sumaina chingjan bidana nang bhole pulon le phale लाइबक थीदना कादम मतम खाइदे मनी की फिबम तारगा लेहौनी नुआई तेन हाइजबगी वानी अदुगा अखोई मैतै मचा मो ओइना मैतै मो ओइना मणिपुरी मो ओइना अखोइने ख्वाइदगी पामदबसे सेंटर की याका यंगा थबक तौबुदनी अखोइने पामजदबसे ngasai alimuddin gumna mating leina nakhoi hairabadi tawdaba yadre 1891 da manipuri maleba ki damakta thawai ta ki bir tikendrejit ki mapung numitpu state holiday oina lauthok tadana akhoi bu revolutionary oina ubu targadi ngasi dagi mase state holiday oina lauthokani ka kaina lauthok piramba manipur university linkhalamba rims pusalamba dm college haram baduna dm college of arts dm college of commerce dm college of science haina tongan vision kayama puthok piramba manipur da doctor tamba yaba institute linkhat piramba rims pusan biramba asigumba mayam asi yengaga independent oiba regional the thajaba regional force the thajaba karigumba shakti man manipur se paidun leiragadi aikogi national party ne paibadagi koi regional party ne paibani hen phai haibagi tanjadu uthok naba matang ama handaki mp election sida oire aduna haukibada MPP ne tawjagi ba afaba thabak sing ado ngasigi laiba
चाही कुन पानग्रब बीजेपी के वोसनो चाही यांखई पालाबा कांग्रेस के वोसनो एमपीपी ना चाही अनी खक्तंग पालम मतमदा तौजरम अफबसिंग अदो अमुक्तंग प्रजा मयामना थीदोकपिरगा आरके कायकुना चिंगोंग चिंगयाद चटलगा मसादा बुले प्रूफ उपग नोंमई पाइदन चटपदुम निंजंगबिरगा चिंगोंग चिंगयागी प्रजा मयामना नुंसीबिबदो मदुन मरम वर्गा आरके कायकुबु नुंसीबिरकनी खलगा एमपीपी ना आरके कायकुबु थागत चबने अदना आरके कायकुबु सु नुंसीबियोना एमपीपी की साइड तगी रोमासन हंजन हंजन खुरुमजरी 1 minute की उनुंग 13 August Manipur the issue to central government interferes to na khotna pi de khote to ba khotpa whatever may be the reason Manipur the labor mayam Manipuri nga tan shibas na khoi nga tarne how about me how about others malam the lete pamnam Nagaland government the 13 August say being given the special holiday Nagaland calendar the jingbiu Nagaland the new chakuba itamakta special holiday Nagaland government notification to p अदुई मतते चारो वन निमित से मणिपुरी न्यू ईयर दे न स्पेशल हॉलिडे निमित खमनी से गवर्नमेंट नोटिफिकेशन तोगा मणिपुर द लेबन नोय अचाव रुबन नोय खोंबान कांदबा नागालैंड पर मते शोर होन ngam in that state how we poor people how we convince the Naga people so great people no thumni holiday chahi kuning calendar de yengu 24 de yengu calendar de yengu makhoi gi tamak diary de yengu meitai gi tamak manipuri tamak adu manipur de nakoi manipur ho ngak pangam de noina mapan gi de tar miti de noi kari khan ge de gene adu mapan de tab miti bu khan mangan ba manipur khan mangan ba chief minister or government akoi de pami don't forget you are the only people nakoi ngari manipur ngai base nakoi ngari manipur nung share you are wrong. You go outside and see in the calendar you will see Manipur the tabiri puno town nami the tinhairi oza Manaoton ki last appeal to the voters do's and don't oza ki appeal to birma voters da yam telna ai gisu khitang matam ji pibiu ko matam ji almost loi paw okay Bharat ki amadi Manipur gi lairiba problem khudimuk si khangna Manipur gi lairiba phurup khudimuk ki khangna Congress na ching amadi tam animakta Parliament ki sit animak akhoi mirep thadok tana Manipur gi integrity kan na bakan hona jari akhoi yamna state of the West Bengal longna na traga te south ta lariba Tamil Nadu hoi dawna MP mising yam jaga da di regional party gi value si laiye Lok Sabha da amadi Rajya Sabha da maram di MP du yam karak pani na ado akhoi Manipur mani ga ka leibise Rajya Sabha da ma Lok Sabha da ani sida ani ga ka leibisi vocal si amna kainu oida bhai tare amasi masagi personality gi oina weakness or masu yai natraga magi party gi strength to like tabi or masu wasi ta tabi daba Lok Sabha gi speaker na Rajya Sabha gi chairman ita tabi daba ana swai sida friendly oiba party ai gi Karnataka dagi Punjab dagi Kashmir dagi sigumba friend mayam punminaraga yamna collectively voice ma raise to buse parliament gi house ni ja important no Swai se Manipur ki MP ni chalaga koi regional yam sibani ka haragasu say for example ai candidate to hunjaroi Congress party ko na atobu candidate phai phate haibjin ngai jade ba ko akhoi gi MPP gi na amma thagale inada outer da thagate thagatabi maram koi khangde ado amma se mase a parliament na sai absol ne ba maram di ngai amma se michanga mi dei im le jadab do masi aina kainu gi wante candidate to gi personal life ta ina kan to bunate ana sumaina collectively strength ama sagat pasa maruwe maram aduna hoji palibasi Bharat ta amna hingchai ta mi thabak chatai ji BJP ne ba sangbidan ka se mirai raktana sahi khara BJP da sum sasan ji sum sinaraga di election book tawra roidra haiba je Bharat ki miyam punum ki am mi pai ne ba ko shallam ne ba lomi sin mi da oli ban pi da oli ba crime handa ni har hen kat li ba adagi pote gi maman tang khat li ba adagi India gi stability amadi GDP adagi magi growth of development sida pura mi pai nga ba standard da lai je status am da lai je BJP madam da na ba masi punum ji thingna je na all India da lai ba lomi sin mi nu pi ngam punum na Masagi BJP ki mayok ta lak pada maga thengna bangam ba platform ji kana anwani yem ta Congress tai haibi wani ta madai du gi tune du da chatna Manipur gi su koi Congress na chinga madi tamda miyep ani thagal leba adna yam chaw thok chai Congress party gi maram di handak ki Manipur da election thengnari ba party Manipur da leiba party khodem angna chinga madi tamda ni mak thagat pa amat ngam de ba only Congress party da ne thagal is anu chinga madi tamda mi lai jadaba amamang bhakta thagat pa kambu do shole haine
अनु कांग्रेस की दी जिंग मदी तम अनिमक नुक्सी बिदना अनिमक थागली ईश्वरना चांदबिदना मिरेब अनि से कार गदी नान अखोगी इनर्गी बिमोल मदी अल्फ्रेडना कोई वासक्तना हाइनेग्रिदुनी मैम ताबीरंगनी कोई पार्लियामेंट अखोई बुंग ताबीरु अखोइना तौबुदों ती यंबिरो मदुंग अमद्रगदी इपा पाखंबा अमदी इमा लेमरेन सिदबिना खंगजनो हादु तौनरिबा मैम जी वायरल होरिबन अदुना मणिपुर मैम पुनमुक्ताइना रोइबोइना या अपील तौजरी कांग्रेस ने इंडिया मतम सांगना लेंगाक पाइदना लाए लेंगाक सांगना पाइरकपगी असोइबे लेंगबनी अदुगो मणिपुर कांग्रेस ने तौबा अचीवमेंट की थबक मैम लई मसी नुमित तरे नि चुमना ngang लोइरोय ngasaigi MPP की 13 अगस्त ngangbiriबा दुमाइना कांग्रेस की जो 13 अगस्त चाम लेरिबा कांग्रेस की डेवलपमेंट की हिस्ट्री दा नुमित तरे नि ngang लोइरोयबा अदु तेलबा मतम से प्लेटफॉर्म से मदु हाइबा फजदे अदुना पैनलिस्ट खुदिमुक्त रेस्पेक्ट तौजरगाइना मणिपुर मियाम पुनुंग तापिल तौजरी मदुदी अवोनबा मणिपुर पुरकनबा मणिपुर लरिबा उपद्रव ओरबा येंगहैद्रबा थौदुक मियाम जा मुगना मखा ताना थोरक्तनबा मतिंग लैबा मणिपुर मा इंडिया दा उतननबा पृथ्वी मियाम दा मणिपुर को जाति इम लैको हेंजनबा यादबा यामना सिंगबा याम रिसोर्सफुल ओइबा यामना थौना फबा मरैबा किदंग सीबा कीदबा दुंबा लम्मा लैको हाइबसे अनम आहा चंगदब कांग्रेस पार्टी द वोट पीबीरगा मसी पृथ्वी की मियाम द इंडिया की मियाम द प्रूफ तौजबा नत्रदी भारतीय जनता पार्टी होइसदी ngasaigi ji ijagi kaino si yam lay maramaduna roibada manipur miam punumna chalche imai beljing chat narol ahlaman punamangna congress party ki inada ojabi mol amadi outer da koisar alfred anis the vote pb daga awon manipur ma semgat na bagi beginning do haura se the platform je haijari yam no wajre oja Manaoton amading oja Romason oja Sonamani khoigi ngasi dialogue ti yobi bagi tak hanana thagar phonguk chari noina yengbiliba khwai punam apujo khoirom jari